Hello, gagayam na yung bag nga orasyo. May payan kayo ti sa baliman na compilation, diti drama man ng biyanang, diti YouTube channel Jen na Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, hello mampay, kada Joan Ravillos, Marita Kokya, Aida Garcia, Imelda Velasquez, kan Imelda Kabang. Kati tayong nga ruden danggan, ti part 33 compilation, diti drama tayo. Manang Biyanang! Manipod ka ni Kabsat Veron sa napud no nagantin tay dramang dirma ng biyanang. Kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpot mo't basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak mutlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tiriknak kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iji barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamonda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabaybay amot kamay. Alya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti mangbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Nagalaam dita. Binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpatsarmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti isag saganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga, iso nga isi-isyan naklang na dyan unaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidin da jang anak mau. Parigatan na launa yun ti anak may. Ay, una yan day dya ataw. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod daramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga apay no pag sinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan.
O siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Makitam di kasta nga aramid mo, Nonong. Kayo kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina. Pag ano ka kumamat ngay. Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Tapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso na umong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, Nunong. Manjakon. Makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y Nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo... Nay, Beron. Apay, anyat mapasamakin ka. Masikugak, tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ngay? Kat ni Nonong, Sino kumapay ngay? Nakarga anak matgayam idisinina, Anya, ikit kasanuray ta. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapas ngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di siyudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanyak. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputan nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron, Nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na nga, no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idinagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka na kawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kanagrubatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Beron. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Ay, tatang. Ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan mat inted na kwarta. Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan mat ni Nunong iti balay da. Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinentok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na.
Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid biron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid sa para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno ada gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Miron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho kitoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Si Ming patan ni Nonong. Sige taglutrak pa tatang. Bye! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsumblikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat niya. Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina, lakay. Nang runa kat nagkasarda, kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga rurata nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama, madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro, lakay. Apay nga tadtakalaang nga sumangpat, Nonong. Di ka man sumarao biron ta napulot ti ulok. At na nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang urura kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot ti ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni ti pulis. Padasam Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta. Laklakayan kan nga mahang nga agpanpanunot. Di ka pala sumar na nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo ta si katibo langit ko. Hindi takan. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adangran manandatan. Kumusta ti panagnaid mo, Jason, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaal na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalatbasit na mati kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamlakay tun. Wala nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. Nay, pero nanakaw.
Apay agbakbakwar ka. Ang hinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak, bayat ti panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay, talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y kuma? Sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Hasta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayon ti awis dagiti gagayem ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, dagiti gagayem ka o no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayem, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayem. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayem mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema. Tatalaw-atalaw. Veron anak ko. Sa nagaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan nanang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron? Nonong! Kunak tupay ka ta si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggiginam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta kuman kinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ina, kasla makilkiligak manan sika. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sutirutwag. Oray kompormin, si kati bahala. Awan manain. Indanon man day anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat day dyan unong. Ngam nakidin naman mat gaya man. Natangkin ngamin ti ulo na dyan anak mo. Into nagapadaman sa agsangit-sangit.
Kayat namot ngamin ti agpakpakabil iti asawa na. Ngarud sapay duan ti anak na. Duan ti awawir ta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na, tapno amuda tirigan. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina, anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga ay dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pailaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay dagiti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manan anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talonton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, ta bindisyon na ita. Di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talong anak ko kurang ti sweldok iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan nakmata nagtrabaho iti palasiw taaw. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jakmeten na kasawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawen ko kadakwada. Alakastan, tuyagayim mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, parity script kaniti drama tuyagayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini kabsat Elisan napud na nagan tintay drama. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. Adda ka aruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam amir na. Ha? Asino alalaki tatang? Di kanayon anak kamutor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy mait. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima-ima mait na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Oray ta, kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day ti lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga min ti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan niyo tadamagag to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans.
Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo itilinuto si daan saanan, kastama lat si dami. Aywan, madamag ko man laang tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mo ta? Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo. Saan? Agar-aram kin ni Nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Kater Armon na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nana Mirna. Talagang ubing tain inauna ni Nanang ko iti 15 atawon. Kastaya. Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayat na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo at alalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay apara kan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O niya, nagkapukan ni tabalay da Nanam Amirna. Tinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandi tabalay da. Wen tatang, tutor magayam ni Nana Mirna dayjay. Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Isu nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing mat na dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala akwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Nene, apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pay laang. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na na dya alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada, kat karuba tayo maulaida. Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigidan ka ngagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Siguro ay nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinang tulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Katagpay sumay, sipsiputan amin na karaw-kaw. Ay, saps! Baliktadan tilubong! Sikat man nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyangak kin ka alaman. Ang graraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo, si kakarayon, tiyan atensyon ka. Ipagod mo man kita asam, na kanayon na agrugit dito sa ti balay ka. Ay, na, kanayon na nakapagod na kita aso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito yung magtipagrugitan ka. Oray kumaano dalusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro na kita aso, may. Ang muda ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay nagkalokallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sika, cawan babain na.
Bakitan ang gumaras gay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa madingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramidan nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Agrelax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kape ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, gusto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag basit. Ay. Ay na. Asaw, talaga ti gumaratigit, ababakit ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiag sile, magasangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram na pailaan. Piling kin-ider na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagaddil dagita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apakasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan adya agpampanunaw. Nakarkaro ka. Umapal ka laang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at agar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, agar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Dahil pensyon mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakatan, gaton, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar-sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ama ilutlutuan kun pagmirmeriendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mo dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nak ka di talaga.
Ang mga nutay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon nga bagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya! Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Sangot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya kalat nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaong tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Lagi ito'y aso yung ipagod siyaw. Umay na agrugit ito'y paraangan may. Ah, Agung-ungat ni karuba yung Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy taki di tagsarita. Ay, dumandun ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakapin na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo jay kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod mabigbig no makita nyo, kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na si Kamat. Pasablugan na paibot bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam na naliti ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kit gagangay na naragsak siguro Nananan, tay nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di iti masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Adapay kayang pasurot na foot massage, lete. Ay natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya ka matang. Apay ngayon paturong mo ti husyo diti balkon ngay. Parsyak lang dayta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay nga minakundi si Bugay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Awa bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko litay. Tani, mabang-aran tirig na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, nga taw na yan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel na. Jak mga rod amo tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Ngabisuda, sanda nga agkadut-dutan. Uwan nga rod, kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramiden da.
Ay, anya nga tayo ti rumbang aramidan tatesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon, agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog naman ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong nga inaklon di agar-aram kan kuana, tatang. Anya asaan? Inaklon nan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambakbaketan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Tiag sile, magasangan. Uray bakit tanapintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka. Yung tay ubing. Anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Kay uray si ka. Nakulbutan. Apay ti kunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing. Isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng aramid yun. Di kayo laagbain. Ala, umunag kayong tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastra kam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan kwa na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Kawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Day ta amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mga ron. Sa anak mo po, kan ko. Ay, di ka pinangan. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawa ka nagityan na ta. Usunetan, Eli. Usunet kayo na yan. Uhustaan. Papanam, tese. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tag-isparing ta dito. Ha? Ay na, bitoy! Anawag tanak mo, tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Barang denggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tatabi toy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, anda dita. Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan da pala ang makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamot. Mirna, liklikan tangaminan ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapangagan ide. Wan tadamot ngamin ubeng a boyfriend mo. Saan ko a boyfriend day jay?
Kanya kun pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun ijay manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Awan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapang ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raod. Di nakla maawatan nun Mirna. Kat, anya nga rin ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyanti na palabas may. Anya? Kat, ada kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami biit kini Tessie. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkure. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang. Kastaw na ragsak mi ka ni Eli ta nagkapyamot langan dagiti dadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod ket ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanan. In your nose, para ti script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Manipud man kani Kabsat Inso, tintay idrama. Kastiman ti kunan ni Kabsat Inso. Dir manang biyanang, maysa akabalo kat awan anak mi iti pimusayan nga asawak. Adda papaaba nga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya kat kadagiti nagbalin a borders ko a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo amari ko reng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare, tagsapsapol di Kabsat ko. Sige Mare, ngamno adawayam mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni Mare ko ring, kabagis. Wan pare, tay lalaki a Kabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag? Wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan.
Manipod nagsakit, insardeng nanti bisyo nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanun, takdiran na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado a kwarto Alaan na, di may sa kwartaw. Basta jak kayat ti artak ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar ta maringringak. Jak kayat ni naariwawa. Wen inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasili da pa kantia pa ba nga minsaw? Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wala, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, tagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako da ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno da ita nakunam, inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga talay ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintag daman, tata? Ay uwan Anya ka di na jay adeng? Dito nga mintiin tududa nga yan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilig. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang araw. O may katakitam ti bakante asilid, adeng. Na mga rabi ading ema, nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti sidaem. Nagado ngamin ti linutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman nga rod, tata. Wan kayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. At ka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. Ay, may mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan ta ka lang ading. Manmanon tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kit din Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala amon to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. At ka di inapoy mau, tano awan inak mga lataikan ka. Ay, saanan, tata? Nagluto akitiin na po Enso, ayamaw, umayaman. Ada di kusina manan. Umay ganitaw, tanay, diyak mapanawan to'y lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo tin ngaglutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutlutwa masidamaw. May bus mo na ita. Linayo na kun atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsaya atan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam ida iti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang.
Kasla kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti sidaan dan o kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan no agruamda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikamida iti sidanda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam aguray ka. Taga ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapo ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y iday. Una, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyag kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata no ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mau. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka, adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, Anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, klaim pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak lang tumay tayab, itinakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan ta iti tunggal maysa. Nay, anyal kukuam nito abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaon na ito tugaw dito. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw dito, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong na itatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Taila paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na. Ang nusak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kursunada ng sangamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaadan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sawon dagiti tattaon nga Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kayat amaamuan da Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat akim balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata.
tinapatag, akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kon inso. Ilimod ta pala ang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyam. Sana kasta. Maawatan na kumamot, inso. Diyak ngamin kaya ta pagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay, hanggang saan pa nga ita. Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan ko'y kabsat mao, napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Kat pagabangang pay. Saan na? Limbren ti abang na, tanobyak kat nga ruday. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga adumanan ti may baga ti tao, no maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Adu nga men tinaapal at tao. Nakma, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't a babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayaman tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una, sige, i-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal niya ngagbaybayad. Irinobit ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ni kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga raw, iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan, di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga ron, sapay nagringat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakitak apapaabangan na di Aruba. Nagnginamag. Apartment ngamin. Ay talagaan ang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaud ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak,
Balo. Kakasta lang tayo awata nga agabang dati balay ka. Ah? Kasta ka di? Ay, kwa, single akpay tata. Nasayat nga raw. Manot tawan maun. 23 tata. Ubing kapaya talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alangan raw. Panawan kan dito. Tapno may simpamon na kiti gamit mawan. Un tata. Ay wan. Anya tayo tinagan mo. Carol tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minay sa anak. Kunara nga iparinobet na di balay na. Isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaud na asaba ni aborder. Ay, wan garuda. Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen da ja border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay katawan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan gaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week na tawan? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray intapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala. Kababain mo tata. Ay, di kagbabain. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak nga dud ano kasta tata. Amam ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pagabang mo. Ha? Anyat kaya Diyos ang wan tata? Agayatak ngamin ken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kayat mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikrito talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau. Talakayak ket nga rudan. Kwa? Una. Sige. Sikati makaam mo tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa? Awan?
Nagsarsarita kami laeng, manang. Nay, kita mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo? Amangan no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayaw mo? Ha? Ay, saan ba ta? Itan niya agapaw. Nagidila kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daan ubyam? Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya? Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita abambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nagti nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam kabagis. Ay, apay nga kasta. Nubiyaan mo't amin a border mound. May salang nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan no madaksan ka. Saan? Anya ko mati pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang ak man iti kwartam. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Emma, Carol, apay nga. Pastrekanda kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, Inso. Ulbud ka alak-lakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta amang ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan takman na kamkabilang. Agruam kayo na. Api-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatam kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Chuck, wano ni Carol? Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan, Carol. Si katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mo ti mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan ti pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na ti balay ka. Anya? Kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Diya ka mo ngam naturadak met ti kunak ngam no apay a kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti dayda gundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnaadalatan iti balay ko iti libre. Ngam idi nakiasawadan pimanaw damatlaan kat kalpasan dayda pasamak na amiris ko ti bidut ko.
ti panagdarasudos ko. Ngam kit di nagadalak day dia pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayam mo, inso. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kanikab sa Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kasto iti kunana, Dear Manang Biyanang,